Sanibonani guys, igama Nqobeleni Phathela Mazibela eInimba ngomhla ka-27 January. Guys, namhlanje ke kuseni uThumeka uvuke etatazela uNtombi wegeza izitsha kuze kungathi uzowisa esisodwa sife ngendlela beshishisa ngayo ejahe phela ukuyobona uqhawekazi laphaya emzini kaZoleka. Bungazufunge ukuthi ngampela uyakholelwa ukuthi lo phila ngaphakathi enhliziyweni kaqhawekazi njengamanje ulikamva uqobo lwakhe. Ufikile ke nohlathi naye etatazela kubonakala ukuthi ujahe kwi-interview le ayitholile phela yethenda lokuthi phela akline amabhilidi. Hayi uthe nje sathi uyancoma ukuthi hayi unyaka ka-2026 uhamba kahle kwabe kuqhamuka uyanga ke bekade engalifasile ishethi lesikole noThayile ngela kubonakala ukuthi ufuna usizo labazali ukuze phela aye esikolweni. Uthe nje methi mama ndicela wathi nje mntanami bandla ndiyaphuthuma kumele nihambile acela utata wakho. Hayi wabephuma ngomnyango wathi uthi uyakuhlathi ethi tata bendicela wathi nami mntanami ngijahe kwi-interview ndiyaxolisa kaloku bendicela ukuhamba. Bayishiya ingane guys ilenga ingafase ngisho ifindo likathi hayi bengenaso nje inhlobo isikhathi sakhe uyanga uphoxekile ebona sengathi-ke kulela khaya usephenduka isithunzi soloke kwahamba ulikamva. Guys akupheli-ke lapho ufikile-ke uThumeka emzini kaZoleka and bekumnandi laphaya bebhizi bemncoma ngokuthi-ke ngesikhathi esayingane e-high school kwakujahwa yena nje abantu besilisa bengafune kuzwa ngoZoleka kuyena nje uThumeka bamjahayo cause wangathi wayenamabele amakhulu. Imagine guys, hayi wayeyiphika-ke leyo nto-ke kuThumeka kodwa kubonakala nje ukuthi hayi uyayazi into ayikhulumayo uZoleka ngale ndaba. Bathe sebehleli bonke etafuleni kukhona noLazarus noqhawekazi. Hayi uqhawekazi wamane washo into ehlukile yena wathi yazi namhlanje ngihalela ukudla ubacon. Wonke umuntu bambuka wandiwaza wathi hayibo njani intombi phela wena awuyidli ibacon awukazi nje uthanda ibacon uhlezi uthi inetshiwa eningi. Wathi yazi andazi nami kodwa namhlanje ngiyayihalela kanjani kodwa umuntu owayethanda kakhulu-ke ibacon kwakulikamva. Hey wawungeke uzuze umncinci ibacon wayefika edla ibacon yakhe adle yanga adle ngisho yami. Hey uyayithanda ibacon ulikamva. Kwabuyithintele kuThumeka. uThumeka umane wayeka ukudla wabuka nje uqhawekazi ebhizelenda ngokuthi ulikamva ubeyithanda kanjani ibacon and manje nayo usiyayithanda. Guys okusho kona-ke ukuthi-ke uqhawekazi umane wavuselela lesi-suspicion ukuthi uyasola ukuthi vele lo phila laphaya ulikamva enhliziyweni yakhe. So manje njengoba sithi uthandana nebacon eyithanda ulikamva, hayi umane wabona uNtombi ukuthi ayakahlanyi ngekhanda yonke lento abekade ethi uyayicabanga iyona ngqo. Hey guys ufikile-ke uThumeka kumngani wakhe lo gane-ke uThulani umfabo kaHlathi washo ukuthi hey ngiyacabanga ukuthi ulikamva usaphila. Kade ngingimtshela ukuthi ulikamva uyaphila. Wathi hayibo sisi usho ngani manje? Uthi yabona uqhawekazi wakayidla ibacon kodwa namhlanje ubekade edla ibacon njengolikamva ebambe ngisho imfoloko njengolikamva ngisho ehleka ubehleka njengolikamva mebehleka benoyanga uyazi uze wahamisha ngisho ingoma kalikamva ese-add ama-spice guys cause ngikhumbula kahle imfoloko nje beyibambe njengoqhawe akaculanga nhlobo nje uqhawe and akahlekanga nje njengolikamva but yena bese esefuna nje lo sisi akholwe ukuthi hayibo ulikamva uyaphila ngampela. Hey guys uqede lapho wasukuma-ke ebona ukuthi uyaphikiswa-ke manje lo sisi esho kahle kethi ngeke sisi akwazi kaloku ukuba uyaphila ulikamva bengicela ungalinge ubusutreat-a uqhawe ngendlela e-uncomfortable ngoba ukholelwa ukuthi ulikamva. Wamane wakhetha ukusukuma phakathi esihlalweni wayezisebenzisa ugirl ezama ukuziba le ndaba le. Hey wathandaza-ke lo sisi lo ogane uThulani washo ukuthi bawo ngenelela bawususa lo moya omubi ebona phela ukuthi nangulo girl delusional manje. Hey akupheli-ke lapho uthe nje kusahleli phansi umndeni wonke unabile udingida izindaba zomndeni kobe kungena-ke uyanga endlini elenga namanje ugirl thaya awufasiwe ijezi lalenga. Hey bengathi nasesikoleni nje usuku belungeluhle kahle kuyanga. Umane nje wamthethisa-ke uThumeka wathi ndithekipha inyama kwi-deep freezer wena wangayikhipha buka manje sizotsha ntoni. Wathi ndikuthetha nawe yanga. Uyanga waphendula kancane wathi usuyangibona manje mama. Wathi ukuthetha nobani kanjalo? Wathi usuyandibona phela sengiyabona lekhaya ukuthi nina nonke nibona njengesithunzela seloke kwahamba ulikamva lekhaya nindiboni mama ninotata.
ngisho ngicela into kunina ningiboni, aningiphenduli nangiziba. Into eningikhumbula ngayo ningikhumbula ukuthi kumele ningithume la endlini, noma kukhona umuntu enihalela ukuthi nimthethise, then niyangikhumbula-ke. Oh, noma senibonile ukuthi okay anisenayo enye ingane, kukhona kodwa ingane eyodwa ephilayo, then niyangikhumbula-ke. Wathi uthi uyazama uthubeka ukumbamba emnikeza ihaqi, wathi suka kimi, ngangibambi. Phumani kumina nonke la, uyedwa umuntu obenendaba nami, ulikamva and akasekho. Ulikamva bekade enginakekela, endenzela ngisho i-homework. Nina, aningibuzi nanongibuza ukuthi khona ni-homework engibuye nayo esikolweni. Kuloke kwahamba ulikamva lekhaya, mina ndisithundela. Waqeda wahamba ugirl. Kubonakala-ke manje ukuthi-ke kumndeni wakaMabandla sekukhona inkinga entsha. Bekade kuyinkinga ukuthi likamva uhambile, kodwa manje sekuyinkinga ukuthi indodakazi yabo le abasele nayo eyodwa qwi ayisafuni ngisho ukubabona guys. Yey, kumabheketwana. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe nilike, comment. Until